Ćao svima, ja sam Dašo, sam ti ne kliknuo na kanal Dašo ti jedan specijalan video. Dakle, ovo sam sam isplanirao, dakle, možda ovo niko nije ovo niko uradio ovaj video, ni niko engleski, niko bla bla bla. Moje stare stvari od nogometa. Dakle, na primjer, stare patike, stare lopte, stare drese. Mi ćemo samo te 3 stvari, ali ne sve stare lopte, nego nekoliko od njih koji sam koristio. I neke sad baš ne koristim, a neke da. I prvo ćemo krenuti od lopti. Dakle, evo, sad ću vam tu dahvatiti loptu. Prvu, ne sad prvu ikada loptu, nego kada sam bio fan nekog igrača i uzeo sam tu loptu, baš je bila dobra za travu i onda se probušla i bio sam baš tužan, ali baš ozbiljno dobra lopta. Mesijeva lopta, sad navijam za Ronaldo, vidite Adidas, baš dobra lopta, dobro je izdržala. Za loptu niču od nagova fudbalera, ovo je fantastično, za travu, baš dobro bila, to ću baciti tamo. Onda druga lopta, imam ovdje 5 lopti sam izabrao, zato što nemam sve, izvinite ako nemam baš tako puno za reći, i eto. I znači to uvijek gledam ovako vam, zato što mi tu osjetljenje, vidim ovako sebe, sad izgledam ono. I evo druga lopta je ovu i još jednu loptu koju ću sad pokazati, koju uvijek koristim, sam dobio u isto vrijeme. Ovo sam dobio tada i onda nakon 2 sedmice sam dobio ova lopta. Kapa, tu koristim, tu sam koristio i onda sam presio zato što je baš nekako ova je bukvalno za beton. Ova koju ću vam pokazati sad je za travu. Ja sam njih plazim rekla, ova je sad za travu, a ova je za beton. Ova je za beton, a ova je za travu. Kapa. Veličina 5 i ona je veličina 5. Ono se tam koristio za beton, dakle, gdje ja igram na travi? Ja igram tamo na stadionu FK Bijat, gdje je stadion pa ko pomoćni nekako stadion, tamo kod škole. Bacit ćemo tu loptu tamo. I sad ova lopta koju sam govorio, prljava je zato što je koristim sad. Oj Bože. Ova lopta ubija. Baš je tvrdi, baš fino se nekad šutne se. Vidite Adidas, stari logo. I evo, sa svjetskog prvenstva 1982. ja mislim, da. U Španiji pobijela Italija. Dakle, ovo je stara lopta. Tamo ali napravljena je prošle, mislim, napravljena je te godine to, zato godine je prejaka, onda se opet napravi. Dakle, eto, sve treba. I evo ove 2 lopte koje su došle baš u isto vrijeme. Nove moje lopte, samo ih trebam napuhati. I koristim njih kad su ove 2 kapa i ova istoše. Prva, ova Derby Star. I ovo mi je, da vam odmah kažem, moj rođak, jel šta je već, poslao Beni iz Njemačke. Dakle, samo ih trebam napuhati, ali ne. I evo drugi, koja je faktičko ispuhana. Jako light, vidite, veličina 5, prak, baš lopta. Ali sad nije kao lopta. A idemo ljudi na drugu stvar, da ne trošimo vrijeme, džabe u video. Moje patike stare. Evo moje patike koje sam dobio 2014. godine. Dakle, nisu patike nego skopičke. Moje prve ikada kopičke.
Od kojeg igrača? Evo, daću vam 3 igrača, naću. Od Sergio Aguero iz Manchester City napadača. Od Mario Balotellia, ne znam u kojem sad on klubu igra. Ili od Steven Gerrard, koji igra u LA Galaxy. Daću vam vreme. Dakle, daću vam ostaću vas do 5 minuta i 50 sekundi da razmislite. Jeste li napisali komentar koji? Evo. Dakle, od igrača. Evo, kapački. Dakle, da odmah. Nisam vam pokazao, vidite, Puma. Evo, Speed. Vidite. Bruce 30. Dakle, ja sad nosim 34. Ovo je malo ko ništa. Vidite, dakle, kapački. Da, ljudi, od Mario Balotellia su kapački, dakle, prve. Sad idemo na druge patike. Patike koje sam uzeo u 2015. godini. Od marka su Adidas. Vidite. Adidas E60. Vidite. Uzeti sam jednu patiku. Ovo ću drugu. Ne drugu. Ovo je lijeva. Vidite obične patike. I vidite kako su sve. Gledajte unutra. Koliko sam dugo igrao i puno u njim. Trajale su mi... čekajte. Aj. Kako je toplo. Ne znam možete li vidjeti. Ali... Ne možete. Fakt, vruće osvjetljenje. Ne možete li vidjeti, ali... Evo. Ovdje ovako izbušen. Evo desne patike. Ja sam tašnjak. I ove su se ubile patike. Gledajte patike, oh my god. Gledajte kako je to. A gledajte na dnu. Gledajte ovo. Ove sam jednom zalijepio. I sad drugi put ne mogu lijepiti. Gledajte. Ovo su skroz, dakle, dan patike. I evo 8 minuta videa na zadnje patike. Koje trenutno koristim, koje su baš udobne patike. I dobre Adidasove. Da, opet Adidasove. Ovaj model patika je zašao ove godine. Kupio sam ih na ljeto. Kupio sam ih... Da, kupio sam ih na juliju. Na juliju, da, vidite. Adidas piše ovdje 11 Pro. Ali zapravo su, vidite, original su. Ali zapravo su 11 nova. Ne znam sad gdje piše, evo. Mislim da ovdje vidite 11 nova. Dakle, eto, to su te patike koje sad koristim, vrlo su udobne i normalne su ove. I evo desne patike, dakle, koje bolje izgledaju. Svi mislite su, ali koje bolje izgledaju na kod šutanje tu, kako izgleda lijeva. Nema veze. Ovim traje, dakle, četvrti mjesec ih koristim. To su patike te. Sad, zadnje stari dres. Samo imam 3 dresa. Dakle, sad ću vam 3 dresa pokazati. Nisam ih još pripremio. Zato što sam počeo snimati, rekao,
ne znam hoću li dresove ili ne, i onda kad sam počeo snimati razmišljao sam haj hoću dresove, našao sam dva. I evo treći, ne znam gdje. Dakle, izvinite što sad tek tražim, ali eto, šta ćeš. Ovo je šrc i sad majica. Trebam samo majica. Aj, brate. Ne, nemam. Ne znam gdje je ozbiljno, ali sam našao dva dresa. Od njih tri, prvi dres bio od JK od Bosne i Hercegovine kad sam volio ga. Drugi dres je bio od Intera. Sad svi mislite, evo, Inter 1908. Vidite ovo, koristio sam ga 5-6 mjeseci. Sad svi misle Ibrahimović, ali nije. Igrač kojeg sam davno volio, Adriano. Vidite, 10. I on je propao, dakle, ljudi govore da je propao. I sad, omiljenog mog igrača. Vidite, ovo je dres away, dakle, nije u gostima. Dres, vidite, nov. U augustu sam ga uzeo. Dakle, 3 mjeseca star, Ronaldo. Vidite, normalno Ronaldo, da ću uzeti koga drugog. Eto. Ljudi, to bilo to za ovaj kratki klip, sadam se dugi video. I eto, hoću vam to reći. I ne znam. Eto. Evo sad ću ova dva dresa ovdje. Ljudi, to je bilo to za epizodu. Ako se želite, like, komentar dole i šarite video. I ako se na kanal subscribe, to bi bilo mnogo, ali molim vas, subajte se, podržite me, molim vas. I samo da vam pokažem šta je bit. Čekaj, da pomjerim svjetlinje. Pogledajte mi sobe. Isključim, punim se. Eto. Gledajte mi sobe. Gledajte mi sobe. Bog te mazudis. Dakle, sve pobacano, razbacano. Dakle, ljudi. Ćao.